Ni arimi akawa amurwe magikia mateta mao kwi munini wa gavana Kinyua Mugo makiandikithia mitaratara ya gutura ituike ya kumbe kwea kurigiria wi wa kawa kuonekana ringi thiini wa mira ya kaunti ira imwe wa Kavutire icigori bunge kia Runyenje. Matongoretwo ni Joseph Kanyi Morota wi wa kawa wikikaga wa muthenya wa Jumamosi ni andu maramenyekana na riu makendikithia makoro magikua ngono na kuvingurirwa thitango gutura guo maita arimi ni magukoro makithama kuma thaitire iyo. Hiyo tunasema board yote nyumbani. Namba 2 wafanyikazi permanent wote waende nyumbani. Na hapa tukue na interim board yenye itasaidiana na serikali ya county government kuvuta ile wizi. Vandori va arimi Joseph Kanyi vesa na maandikithia mao marene vamwe na aruti wira onthe a gutura marugamu wira guko kamiti ya utongori wa mire kurekerereka ingi ya kunyitirira thondekwe nginya thuthuria wa wi wa kawa tuike wa kurika. Umuthi uyu mundu arauma na guka gauka kwiuria kiuria angiuria kiuria kiriku tukiuga nyamu yakorwo independent tugie okorwo wi society ri na mbari ino ingi kugie mundu independent niguo mauka bakorwa wao kana kawa gaku ugauka kaurio mu kamiti wi guku kawa gakwa kabana atia riu ni mundu eyuragie kiuria abai gutie mundu angiuria kiuria ni mwetekania mukamiti wa society kana society na kuo gukugie kamiti independent guko kiranira thirikari ni gutethereria arimi gukinyira kivoto kiao. Munini wa gavana Kinyua Mugo eranira gikaro na atongoria arimi na gavana Cecily Mbarire niguo gukana mitaratara ya kurutithia wira mendekithia marimi. Tu mwena wa murimi ni murambegwa tu mwena wa muri tondu ngigikono kwa ninguni emwe twekere office tukirite tokaruga pa kumuva assurance tumwire kawa kenyu ga gucoka na mutikamake ndio sikora kwa ngije vandu vara kinyandu 10 nginya atomwa Jesu mai 12 Jesu angatendirio no mwe ku nginya thini wa company teno gutingetura mundu ndui mundu musaliti umwe tweva mwandu wetu. Na mavitha vorithi matongoretwo ni komando wa county Nicholas Maina na ure wa DCI Joseph Kithinji maugandu wa irima inyititwe ukutwirwa kunyitaria engi ukithia na mbere. Wakati wote mko na information mtupatie. Mkitaka hata kutuita mseme hapana tunaogopa kupeana information mtuite hapa tutakuja. Ndio hii mambo tunyoro ndio mkulima apate pesa yake. You have a lot of information ambayo mnaweza share na sisi. Mimi nilikuwa nasema kwa unyenyekevu, in a lot of confidence. Mnaweza enda peleka pale Manyata, kuna DCIO. Lakini ukisikia ya kwamba you're not safe pale, you can also bring that information wapi? Kwetu sisi. Unaweza leta kwangu ama ulete kwa county police chief. Makirino ugu mwengi wa uru kuvesa na ndumiriri wa yonthe ria gutetheria na uthuthuria kwi mavitha vorithi. Vandori va Kameme TV ni mwena wa Kavutire gicigori bunge kia Runyenje kaunti ya Embu ni Beta Dennis Fundi.